Krenite. Idemo tamo kod Lužnika. Ivona, ajde ti primi ovo da im ja to riješiti. Moramo fakat skinuti Rimke. A kaj posjedate? Kaj smo najviše tako? Ovi krat. Ti 7, 2, 3 krat. Krat. Ovdje je jedan skinu. Vidi koliko može, njih ima 30. Koliko piše? Piše 15 osoba, to smo mi svi, ajde. Po pola kile su. Pola kile su. Ja sam najviše mjesto da. Idemo sad skakati, opa. Ja sam vidim. Treći kat. Ja idem ovdje. Ne trest. Kasi propadamo. E da, baš ono. Strava ulicu. 5 sati. Idemo sad skakat. Ne! Ne, opet ćemo. A Bandit čeka. Prvi. A joj, sad ću morati da sakam. Ali mi ćemo zadnji. Tako da čujem ko nam to govori. Ko nam to govori? Tete je zatvorena, u kazni je. Aha, od cenzora. Ne, neće ući, da. Vidio da se rekao da je teta unutra. Jučer je bila u kazni, danas je zašla. Pjevajte. Skačite. Evo nas. Treći kat. Ma nemoj prije. Nije rijetko. Različiti. A mogli smo se pjevati. Je mi dobra krajina. Okej, prolazi. Nisu imali 2 stolica. Ko pije kavu sa šlagom? Mlijekom? Ko pije kavu? Neko bojki plinku, penkvac, vlakom. Niko, a? Kad se gase kamere. Ne, kaj ti piješ? Sok. Sok. Gasiranjem nego. Bojski.